روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبه. چقدر که این محصولات رو دیدید. من در اینجا میخوام کم ترک سالاد سزر تیار کنم. اینای سوخاریکا گرفتم و اینای چیشه صوصش گرفتم. بعد کاپوست گرفتم، چی نگرفتم. کاپوست کتی بکنم، سالاد نگرفتم، برگ سالاد. یک تا بادرنگ، بعد نخل پامیدورچای چری خریدم بگم. ҳозир чӣ мекунам, тайёр мекунам. Чӣ хеле ки дина гуфтанд ки апа хафа наша, накин духтаракот хулиган будиян. Хулиган намитоқама, Фариза хулигани бадаё, худ ман мегӯм хулиганка ай. Нарас бугӯ, чақа наша бугӯ, саравно корша кардан мегира. Барои ҳамин ай ҳама миннатдорум дӯстои азиз ки дина дар комментарияҳ фикрҳои худтона навистед ва бисёртарги одамо гуфтанд ки ба худаш чӣ хеле маъқул боша, сонияра ҳамон хел файриёт кун. Барои ҳамо хай гоҳи хай мегем иннашам унашам ҳардашам мегем. Ва ҳозир боша инаира камтарак намак мекунам, жарид мекунам. Баъд и маҳсулотҳоро реза кардан мегирам. Ҳозир ашта тухм нестай, тухма ҳозир бо миёрем. Намак ина Фариза қобила кай, намак гуфтам, давида када намак овард. И духтари қобилай амиҷо биёрдамчиёи маъниё бо ҳам қанағма мекуна ки оли аз ди суратша мемонам, якам тарак видеоша мемонам. Шавқча арӯс кадан мега ки мара чико арӯс буку, ма арӯс шидам, видео буку мара дар ютуб бумон, ма бибинам мега. Не Фариза арӯс шида. Дӯстои азиз, ина мехел намак кардем, ҳозир жарид мекунем. Не ҳозир биста ира жарид мекунем. روغن جوش نشده نکه میاندازیم برای که جوشی بد شود و پریدن میگیره. گرم شده دیگه، جوش نشده دیگه، برای جز کده برای هم خیلی میاندازیم. خشروب پزدرو نوشن تا گوشت پختنه اینجا محصولات رو ریزه میکنیم. چه خیلی خیلی معلومه پمیدور های موبایل نیز دو تکده میمونیم یا که 4 تا کنم برای بودکا. نیم خیلی هم خیلی ریزه میکنم، مونده میگیرم، این ایده گرفتم میگیرم. ریزه کرده شیدم با نشون میتون. نمی خیلی ریزه کردم دوستای عزیز، با دلم نشید خیلی майдаи бад реза кунем. ина мехел реза кардам, ака бодрингам реза мекунем. пичоқашам миси монда, бодринга реза мекунем. немехел бодринга реза мекунем, не калони майдаи майда немехели реза мекунем. боирам нишон метем. бодрингам реза кардам, ака навбати капуста 4 реза мекунем. реза карда шидам, бо нишон метем. инем хеле реза кардам, ёра ҷудо кунем. инем хеле ба кам тарак намак меша иқач шава, сустарак шава бугем. инем хеле дӯстои азиз, гӯштам қариб ки пухт. гӯштомонам инем хеле пухта реза мекунем. хай ҳама метонай салатау хай бо мо тайёр кардастем. ай мо ки каналмона влог кардагем, ягон чи ба мазза ки тайёр кардем нишон дод бутем мефорамона барои мо нишон додастем. инем хеле хай реза мекунам. баъд ҳамаша якҷоя мекунем. баъд чиша мерезем, заправкаша. инем хеле реза мекунам. ҳозир майда када бо нишон метам. инем хеле реза кардем, ака ҳамаша якҷоя мекунем. баъд ай болош ба тухма мемонем. вақти сухарик ҳозир ёра якҷоя кунем, заправка кунем. наи се тара
капуста, бодринга, қати гӯшт, баъд камтарак ай помидор, бисёр камтарак ай помидор якҷоя мекунем заправка карда, баъд ай болош боиқи помидорро тухму сухарика ба мерезем. ҳамаша якҷоя кардум, бо нишон метавонем. Инам хел тайёр шид. ҳозир мегирем, бо нишон метавонем, бо далале гирифтем. инам хел дӯстои азиз, салатмон тайёр шид. Сирра гузаронда Соня. Хел мепартоем. Хел сирам бисёри бадам дар кор нестаю. Инам хел мепартоем. ина ба мо иштиёҷ таом шумо матман тайёр кунед. Инам хел я ду лали мешиде тайёр кардагимон. Як лалиша пурра тайёр кардем. Я лалиша пурра тайёр кардем. қати духтаракон мехӯрем, ҳозир фарқ несте. Фарқи омад ба вайда бо отдельно тайёр карда метием. Инам хел дӯстои азиз. Алуси мара бинед алуши. Фариза хуча алуши кадай алуш. Ку биё, пештар биё. Салом бутакини. Алуша дидед? Иҷа бес. Иқа густарак бибинем. Не. Гӯштпороша бибо. Аруси ба маньяк. Дугонаш. Чӣ хеле рақс мекунанд арусо? Бо метуни чӣ хеле рақс мекунанд? Чӣ хеле салом метиҳанд? Фариза? Чӣ хеле салом метиҳанд? ина арус шуда Фариза кимо. Браку арус раҳмат.